tunalaw pinilay. Ilta, inasapang iyo kanomin. Tutsong programi, mitang ating hilaw. Nang leeho kiloy kong nasungading revival at sa dating isa dingit. Ilong tim chidubin, tao na anamang lardeo kasanahin. Katsong tunin, gospel artist ka, nam sungading amihete ka inawahin. Iti hitam pathinto, mililo nga worship na na nukape, kahintong nukape, kunilapanin. Amen. Mite bentingin bang itang game katigay tawe. Bagay bentingin itana hoy lai mo na. Ikitan din ang kitunin. Davidin o bagay nangin nay kultilsin nay hatay timangin. Mi di tung tui sa ito inopo pe. Isong natunin bagay kikulsante. O bagay nangin nay kultilsin nay ngay nung nahihipin bagay. Nitinin alam sige kaya ito so bagay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tao zo ni a chom cha worship ka ni na suma ba pakai lo pina za ko na chen zo si kain ku chi ba kunin nang ma kain zo ni pakai pati tu chung ka program hi adin pakai midang hilo keding kyo zo si adin a tha bia pakai ku ga sung nei bin na visiting ka tao zo ni worship chom cha ka ni na suma ba pakai nang mama kuin na nei chan cha lovin thang ba na ba china za bon zo si nang ma in pe namin thang ba kumen ka pakai dei ta si suminin ka ta bi nei le ki ba mi bon cha bi tong ka